Soyong Joint Action Committee was summoned by Lom Dingjiri Police Station in Shillong after the Khasi Hills Autonomous District Council lodged an FIR committee when the crowd recently forcibly removed the gate of the office Khasi Hills Autonomous District Council in Shillong during their agitation, while demanding for the removal of Lingdo of Soyong, including returning of Watamur village to Hima Soyong from Hima Jirang. Kadao ka ba ni wan ni ha police station Dingjiri ki kun ki hajar jong ka Hima Soyong kat ki nok sensar senong jong ka Hima Soyong hiru nilayo ya ka city hajar nakani ka police station lemba ka jinga jong ka KCDC Kusel halor bangi lek mi pajba haka hatoi trik manai balai ya arja alpuar tika ai gadau ke bangi isakot tika di tangkata bangi mi pajba hapon Kusel de kadau yangi bangi nakapor sakapor ke bangi layo pensengau lang segi bebun balang kadi apa ding kekam Hima Sima jongi bat ka jingwan kentur put jong ka Asam ya ka Hima jongi lingba ki jingtho lingba ki kam ki bangi la ya ki kisnam balalik baro ya ka bangi la pensengau sya ka KCDC ndrai kam sim sotnyau teling hapdeng ka jingbum sotnyau ke jongki ti do poj ba hi jong ka Hima Soyong hi babun ki baidon bentalang bak ni ke JC bak ki kun ki hajar ki Hima Soyong tingiwan ya ka bantit jingkhang napo KCDC de ya kata kadau ka kanong rim bak KCDC ka faida ka FIR yang ni hang ni police station Lom Dingjiri tingiyo ya ka city bar de kata bang saya poi bang saya wan hang ni ban sakot ajir ni habili taksni de kemasuban ya ka ba sekretari la persno kajing IFR jong kat susul kalor kajing yaki jongi ya ka jing duno ini kajing syak kelun jong ka nongwa motomur hak sarkar Asam pelong yang disusul bahkan nom lei berkepelong disusul bahkan laban kaban nyon yang ni dak ba penting ko tempan yang ni dak ba ai kan IFR andre yang lian jongi so ong ba kene kajing IFR jong susul hak kajing syala dak sukya ya ka kendeu ko siap jong ka ri bagajak bendu balai ka mai FIR begitu kikat Asam ke wan mertu di Hima Jongi Hima nawa mo tumur kebat asop sop sya ke Hima Jira kalau da kan kum kata ta balai tu kat mata ta kajit penbek kan penbek man kapor one way CM usukut kajit penbek one way CM ukut kajit penbek hadu undayap CM la ne CM ka kane ka kam bek lano ta nyen yo ka kajit penbek dan mata kasukut akajin penbek kasukut akajin pukat kasukut akajin ya lete dan kum ki nongsong senong kum ki kun ki hajar ke Hima Soyong ngim kuang apa kene kakam kan sukut kan susakut akajin penbek klem da poi sya kata katong kabangin la bane penbek ya kene kebenta